awa mokgatšheng ke tapase ngenyago nyala ntšama nama union gore tshwanetse e boriwe mo tsamao tshwere kgate ya bontse gore o jovile awa mo south africa e boela apartating e le ya bo ma-80s gore tshwanetse o tsamaetsele o tshwere passport awa ke a gana mokgatšheng yala mabangasifosti masingafuni ukuyithatha lo mgomo lo mabangasifosti senze into ngoba ifunwa yibo ngoba siyazi lento isiphatheleni mara musimongameli wakhuluma kuhle bona akakateleleki bona umuntu okuhambe ukujova kodwana ngendlela sebenza ngayo kuyabonakala bona sebasikatelela bona soke sokujova ngekani no ayisihle nakancane bekodwa ngivumelani-ke nayo kawena makathi ngokumntu ajove kufanele kujove ngoba umuntu bangajovile ngoba lento ifikile lento inzima kakhulu kufanele woke umuntu atotobele khona unangaki minyaka mingaki akaye khona ayokujova. President uRamaphosa wathi akusiforced ukuthi umuntu ayojova so ma yena uma sekade nabantu bazaphatha amakaradi ba-introduce uthi yena sekayi-president so mina ngangumameli unless ukhulume nje i-president khandi ngizoyikojova naye ngiyenze lento eshoyo ngimamela mina upresident elami itikiti nginalo msasazi nokungena amatikiti ezindaweni asinkinga leyo msasazi ngiyavumelana naye. Umuntu wenda into la ifunako ngesikhathi sakhe umuntu unemalungelo akhe lokho sekuphula amalungelo emuntu. Into leyo izokwenza ukuthi abantu abaningi baphume ngobuningi bakhambe bokujova ngoba kuzoba nzima ukuthi mangabe kwajovi ngokusakhona ungena entolo ungena la ufuna ungena khona. Uhulumende wathi batsho abantu abakatelelwa ukuthi bajove kuya ngomuntu ukuthi uyajova na manje nabathi batsho boke baphatha amakarata labo badecide ukuthi abajovi bona kunento abayithembileko bathini ngabo bahlukanisa isitshaba se-South Africa cabanga ukuthi abantu abaningi bathi bakudemocracy namhlanje babakhethele ukuthi benzeni bangenzeni kodwa umbuso wethu usitshela ukuthi sikudemocracy. Angisho upresident wathi umongameli wathi akekho umuntu ozokatelelwa ukuthi ajove ngekani manje bese kwindaba zamakarta kuthi ukuthi musi sekuyikani lokho waye kanti uhulumende adlala uma bacelana nathi leyo ndlela leyo uzaba indlela elula nekhuthaza ukuthi abantu bakujove ngobunenganyana phela nje abantu abakajove nesifuna ukuya ku level 1 thina sifuna ukuyokujiva. Umbono ngeumbukeli SABC ayizothwesa umlando ukuziphendulela ngombono wakho mbukeli.